Nažalost, nismo imali puno žena koje su kandidatkinje na poziciji načelnica, odnosno gradonačelnica, ali da je i tu Stranka demokratske akcije pokazala da daje podršku ženama i da smo uspjeli, dakle, uz podršku Stranke demokratske akcije jako dobre kandidatkinje dobiti poziciju kada je u pitanju općina Zavidovići i ja ovim putem našoj gradonačelnici želim da iskreno čestitam.